Kigali City Tower cyangwa se KCT, iyi ni inyubako ya mbere ndende mu Rwanda, ifite metero 90 ndetse n'amagorofa 20. Gusa hanze y'u Rwanda hari izindi nyubako z'akataraboneka ziba zifite uburebure budasanzwe. Rero iyi nzu nta nubwo iza mu nyubako igihumbi ndende ku isi. Ubwo rero ndakeka ugize amatsiko ku nyubako zaba ziza ku myanya y'imbere uko zireshya. Inzu iza ku mwanya wa mbere ikubye inshuro 9 KCT mu burebure. Bivuze ko wafata KCT 9 ukazigerekeranya kugira ngo wumve uburebure bw'inzu ndende ku isi. Reka turebe urutonde rw'inzu 10 za mbere mu burebure kuri uyu mubumbe dutuyeho. Niba ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo, ntiwibagirwe kwandika muri comment munsi ya Haha Ubwenge TV kugira ngo ujye ubona ibiganiro n'amakuru bitandukanye tukugezaho, by'umwihariko usubizwe ku cyifuzo cyawe. Nkwaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turasanga Taipei 101, Taipei Taiwan. Iyi ni inyubako ya Taipei 101 niza ku mwanya wa 10, iherereye ku mugabane wa Aziya mu murwa mukuru w'igihugu cya Taiwan, Taipei. Ikaba ifite uburebure bwa metero 508, ikaba kandi ifite amagorofa 101. Yasojwe mu mwaka wa 2004. Icyo gihe yari yo nzu ndende iri ku isi kugeza mu mwaka wa 2009. Ku mwanya wa 9 tuhasanga City Tower i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. City Tower kandi nanone izwi ku izina rya China Zone, ni inyubako iherereye mu mujyi wa Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi nzu yubatswe imyaka igera kuri 7, yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2011 irangira muri 2018. Ifite uburebure bwa metero 528, igizwe n'amagorofa agera ku 109. Ku mwanya wa 8 tuhasanga inyubako ya Tianjin City F Finance Center cyangwa se Tianjin City Finance Center. Tianjin City Finance Center iza ku mwanya wa 8, iherereye mu mujyi wa Tianjin nk'uko izina ribivuga. Ikorerwamo ibikorwa by'amahoteli, ofisi ndetse no guturamo ibizwi nk'amapartoma. Iyi nyubako ifite uburebure bwa metero 530, ikaba ifite amagorofa 97. Yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2013, isozwa muri 2019, bivuze ko yubatswe imyaka igera kuri 6. Inyubako iza ku mwanya wa 7 ni Guangzhou City Finance Center, iherereye mu mujyi wa Guangzhou. Iyi iherereye muri uyu mujyi uherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Urebye ni umuvandimwe wa Tianjin City Finance Center kubera ko bihuje ibintu byinshi. Iyi nzu nayo ikorerwamo ibikorwa by'amahoteli, ofisi ndetse no guturamo, apartoma. Ifite uburebure bwa metero 530, ikaba igizwe n'amagorofa 111 uhereye ku butaka. Yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2010, isozwa muri 2016, hafi imyaka 6 yose bayubaka. Ku mwanya wa 6 turasanga One World Trade Center, iherereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu mwanya haza iyi nzu ya One Trade Center, iherereye mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si igitangaza kubona iki gihugu gifite umuturirwa nk'uyu. Iyi nyubako ifite uburebure bwa metero 541, ifite kandi amagorofa 98. Yatangiye kubakwa muri 2006, isozwa muri 2014. Yatwaye imyaka igera ku 8. Ku mwanya wa 5 turasanga Lotte World Tower, iri Seoul muri North Korea cyangwa se Korea y'Amajyaruguru. Iyi ni inyubako iherereye mu murwa mukuru wa Korea y'Epfo, Seoul. Iki gihugu nacyo kirimo ku muvuduko w'iterambere nticyakwiburira. Inyubako ifite uburebure bwa metero 554, ikaba ifite amagorofa 123 yose. Ibikorwa byo kuyubaka byatangiye muri 2011, bisozwa muri 2017, imyaka igera kuri 6 yose. Ku mwanya wa 4 turasanga Ping An Finance Center, iherereye Shenzhen mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu ni umuturirwa wo mu Bushinwa mu mujyi wa Shenzhen. Uburebure bwayo bukaba wishyira ku mwanya wa 4 mu nzu ndende kurusha izindi ku isi. Iyi nyubako ireshya na metero 599, ifite amagorofa 115. Yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2010, irangizwa mu mwaka wa 2017, hafi imyaka 7 yose. Reka twerekeze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga Mecca Royal Clock Tower i Mecca muri Saudi Arabia. Uretse kuba ari umujyi mutagatifu kuri Islam, ahubwo uyu mujyi wa Mecca ufite n'iterambere ririmo n'iyi nzu ya Mecca Royal Clock Tower iza ku mwanya wa 3 mu nzu ndende ku isi. Uyu muturirwa ufite uburebure bwa metero 601, ukaba ugizwe n'amagorofa 120. Iyi nyubako yatangiye kubakwa muri 2002,
isozwa muri 2012, imyaka hafi 10 yose bari kuyubaka, bigaragara ko ariyo nzu yubatswe igihe kirekire mu ziri kuri uru rutonde. Ku mwanya wa kabiri turasanga Shanghai Tower. Shanghai iherereye mu gihugu cy'Ubushinwa, n'inyubako n'ubundi iri muri iki gihugu, niza ku mwanya wa kabiri, ikaba ikorerwamo ibikorwa bya hoteli ndetse n'amaofisi. Iyi nzu ifite uburebure bwa metero 632 n'amagorofa hafi 128, yatangiye kubakwa mu mwaka 2009, isozwa muri 2015, hafi imyaka 6 yose yubakwa. Uratekereza ari iyihe nyubako iri ku mwanya wa mbere? Ku mwanya wa mbere turasanga Burj Khalifa iherereye i Dubai. Burj Khalifa niyo nyubako cyangwa se inzu higa izindi mu burebure kugeza ubu, iherereye mu mujyi wa Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iyi nyubako ifite uburebure bwa metero 828 n'amagorofa 163, irusha izindi nzu zose kuri uru rutonde. Yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2004, isozwa mu mwaka wa 2010, imyaka 6 yose bayubaka. Urebye inzu zose ziri kuri uru rutonde zubatswe igihe kiri hagati y'imyaka 6 kugeza ku 8, uretse Maka Royal Clock Tower yubatswe hafi imyaka 10. Kandi ubwiganze bw'inyubako ziri kuri uru rutonde zerereye mu gihugu cy'Ubushinwa, inyubako zigera kuri enye. Hakaba hanateganyijwe hinduka ry'urutonde ku nzu zitandukanye zigenda zubakwa umunsi ku munsi. Nk'ubu hari inzu iri kubakwa yitwa Jeddah Tower, iteganyijwe kuzarangira ifite kilometero 1 y'uburebure. Reka nkwibutse ko iyi ari Haha Ubwenge TV.